Jogo manitie sekta mar limbe kaunti ma Mombasa onyiso mor margi kaluwore kod kwan mag welo ma sani koro mole kaunti no. Gikoni sani thoth otende ni kod welo manitiere kind kwand 50% kod 70%, ka geno margi en ni kwan no biro medore kochopo Disemba. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mathoth. Dhowedhi, hotels kod migawa kaachiel kod kar historia mar Fort Jesus gin mana moko kuom kuonde ma welo masani timo limbe Mombasa yuore mathoth. En gino masani kelo buonjo ne jogo manie sekta mar limbe makone gi mor gi kwan welo momedore dwe ni mar 8 kowuok e kwan 50% dwe mar 6 nyaka e kwan 70% gi wiye. The higher number of people, of tourists we are having at this particular period, this August holiday, is more of the local domestic market, and this is because of the linkage between the school calendar and this particular peak period. However, we have also had a significant number of international arrivals on the fact that our wildlife migration season starts in July. Okang mar piny owacho chiwo thuolo ne moko kuom ndeke piyo Mombasa achiel kachiel kuwuok e pinje maoko, wuodh gach reru mabiro achiel kachiel Mombasa, kaachiel kod kwe masani onyaye pacho ka e moko kuom gigo momiyo kwan no omedore. Direct flights zitaweza kuweza kurudi hapa pwani kufuatia amri na mipango ambayo serikali imeweza kuweza kufungua ama kufuatilizia ile mpango wa Open Skies Policy. Jambo lile ikiwa litaweza kufuatiliwa zaidi ni kwamba tutaweza kuendelea kupata wageni wengi wa kutoka nje. Wenyeji wamefurahi kwa sababu kila wageni wakiwa wengi kuna biashara zinaendelea. Wale wenye kuuza vyakula, wenye kuuza barafu, wenye kuuza vinyago, wenye biashara tofauti kama vile tour guides, wale wenye kutembeza wageni pia wanapata vipeni vyao vizuri. Kata kamano, kwan atamalo maduong' mag welogo gin jopuonjre mabiro limbe kaachiel kod somo. Thoth jopuonjre ne wayudo e kar historia mar Fort Jesus mantiere ei Old Town. Tumekuja hapa Fort Jesus kwa ziara na tumefurahi sana. Mi nimeenjoy kuona Waarabu wenye walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa la Portuguese. Pia tumeangalia vile ambavyo wa Portuguese walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa yao, tukaona paka mifupa ya nyangumi, na tumefurahi kama Moi Primary School. Kwa hivyo tuko hapa sio kutembea tu, ili hali hata kusoma, manake ziara yetu ni ya masomo. Tumekuwa na wageni, alafu sasa pia kumekuwa na changamoto moja kwamba kuna e-citizen yatakana itumike katika malipo. Sasa ni system mpya, alafu na wageni ni wengi. Kwa hivyo imetubidi kidogo tuchangamke, sote tuingie kazini. Hata mimi wanaingia na simu yangu pale, tunajaribu kuingiza watu, lakini tumefurahi kwamba kwa muda mrefu tulikuwa hatuna wageni sampuli hii. Geno mar jogo manie sekta mar limbe en ni kwan no kidek dhi malo dwe mar 12, to chutho ni mar mano e thuolo ma welo mathoth thoro timo limbe Mombasa. Ma kata kamano gikoni biro mana timore ka kwe nitiere. Kadiria wageni wa kutoka nje tunaweza kupata kuanzia 200, 300, na locals tunaweza kupata hata 1000, 1500 kuendelea. Tunashukuru. Maandamano ambayo yalikuwepo na ile vurugu ilipelekea kwamba kukawa na upungufu kidogo wa projection ambayo tulikuwa nayo. Lakini kwa sasa tunafurahia kwamba mazungumzo yameweza kuanza. Wito wetu tu ni kwamba vinara hawa wataweza kuzingatia swala lile ili kwamba amani iweze kudumu na tuweze kuendelea. George Aoko, Ramogi.